Kangithathe leli thuba namhlanje ngikwamukele egameni lenkosi yethu lenhlele ngeJesu Kristu. Isikhathi lapho khona sihlangana khona siyofunza live lenkosi sive ukuthi uNkulunkulu uthini kithi. Nekususihlelele njengoba live lakhe liyingcondo yakhe, lingumcondo wakhe. Ukhuluma kithi uNkulunkulu ngalo kude sitowuva ukuthi ufunani lesi sibandvu. Namhla ke sithatha leli thuba ukuthi sesike sinike isikhathi sifunze nje na incwadi yabaseKorinte bekuqala kwanyalo sitawuqhubeka na inkosi ivuma sende naletinye. Lamhla sibuka incwadi yabaseKorinte bekuqala sahluko 1 sitawuhluka kuverse 4 side siyofika kuverse 9. Noko singakaqali kuhle ukuthi sithandaze. Babelo ingcwele egameni laJesu Kristu lamhlanje siyasonzela kuwe, sisonzela Nkosi nana live lakho losiphelona. Sicela moya loyingcwele kuba ulicacise kithi sive kusuthini kithi kude silungise indlela takho nekusithole leso sibinzi lesisingako ukuhamba endleleni yakho. Siqinise babe wendele buhle nekudunyiswa begama laJesu Kristu. Amen. Emavesini ledlulile lesike sawabuka livesi lekuqala nelesibili nelesithathu besibuka lapho ukuthi incwadi yebaseKorinte yabhalwa ngubani. Sathola ukuthi yabhalwa nguPaula uyibhala nalomunye umuntu lamshoko ukuthi ngisotsene ukuthi uyi-co-writer uphinzeke lencwadi uyibhalela libandla laseKorinte. Uphinze futhi ulibhalela labangcwele baKristu njengoba basho verse 2 kubo labagcwelisiwe kuKristu Jesu babitelwa kuba ngulaba ngcwele kanye nabo bonke etindzaweni tonke labo khuleka egameni laJesu Kristu. Lokho ke sekuyasifaka nathi kusho ukuthi ke lencwadi kayipheleli nje ebandleni laseKorinte but iphinze ifike nakuwe wena lokhona kulesikhathi sanyalo. Namhla ke siyaqala sifunza kusuka kuverse 4 sitawuvela kusigcine kuverse 9. Ngangicale ke ngifunza. Ngibonga uNkulunkulu wami ngato tonke tikhathi. Ngimbonga ngani ngenxa yemusa wakhe leniuphiwe kuKristu Jesu. Kuthi nicetshiswe ngetindlela tonke kuye ekukhulumeni konke naselulumini lonke. Ngisho nebufakazi ngaJesu Kristu baqiniswa kini. Khona ningetiwe silalelwa nangusinye sipho semusa ngesikhathi nisemele kubonakaliswa kwenkosi yethu Jesu Kristu. Yena uyawuniqinisa nani kuthi made kube ngusekupheleni nitfolakale nide licala mzukwana welilanga lenkosi yethu Jesu Kristu. Wethembekile uNkulunkulu lowanibitela ebudlelwaneni nendvodzana yakhe Kristu inkosi yethu. Amen. Kukhona tinto lokufuna sitinake la letimangalisako. Kwekuqala nje asinake ukuthi onke lamavesi lakhona lesiwafundzile lasihlanu ana Kristu. Asesibukela ivesi lokuqala nje verse 4. Uthi ubonga Kristu ngenxa yemusa wakhe leniphiwe kuKristu Jesu. Uphinze uthi kuverse 5 kuthi nicetshiswe ngetindlela tonke kuye bani Kristu. Uthi verse 6 ngisho nebufakazi ngaJesu Kristu. Solo kukhulunywa ngaJesu. Verse 7 uthi ngesipho semusa ngesikhathi nisemele kubonakaliswa kwenkosi yethu Jesu Kristu. Uphinze futhi uye kuverse 8 uphinze likhuluma khona lapho ukuthi licala mzukwana welilanga lenkosi yethu Jesu Kristu. Uphinze ivesi lebugcina likhuluma ngebudlelwane enyalo nenkosi yethu noma kungasakuthi ngesiswati Kristu kodwa lithi nendvodzana yakhe Kristu inkosi yethu. Onke lamavesi akhuluma ngaKristu. Kuyacaca ukuthi kukhona la kushoko Paula la. Ufuna labazalwane baqonze ukuthi konke kungaKristu. Futhi Paula ukhuluma lendzaba nje ufuna kubaqinisa labazalwane kude info lemcoka njengekutati ukuthi uyini. Sisatawufunza ngoba phela bambhalele labazalwane inkinga dabo nekuthi so addressa tonke letinkinga leto kunengi lesitakuthola. Kodwa nje Paula uqala ubabisa kulokuthi kodwa nini nibobani nini? Niyini? Ninjena nje niyini? Kunani? Yini ubudlelwane benu naKristu? Uyaqala ukhuluma ukuthi ubonga uNkulunkulu
wangato tonke tikhathi. Asinake mbukele ukuthi uthi ngibonga uNkulunkulu ngato tonke tikhathi. He is thanking God. Nawufunza iBhayibheli encwadini yabaseRoma bekucala sahluko baseRoma 1 verse 8 lithi iBhayibheli lapho kwekucala ngibonga uNkulunkulu wami ngaJesu Kristu. Kuyavela lokunengi lapho kakubhala Paul ukuthi ngibonga uNkulunkulu ngani. Asiphinde sifunze encwadi yabaseFesu sahluko 1 verse 16. Verse 1 verse 16 lapho khona lithi iBhayibheli ngibonga ngingakhawuli ngani. Nakake njalo ukuthi ubabonga njani labazalwane ngoba kumcoka nalokwalo uthi nginikhumbula njalo nje emikhulekweni yenu. Noma kungaveli ngale ncwadzini yabaseKorinte ukuthi ubonga kanjani uNkulunkulu, kodwa singasho ukuthi uyabathandazela labazalwane baseKorinte Paul. Uyabathandazela ukuthi bagcine enkosini ubonga uNkulunkulu ngabo. Nakabona ubona imisebenzi yaNkulunkulu lemangalisaka ukuthi labazalwane baKristu basinzisiwe. Uphenze ukuthi ngibonga ngathi uNkulunkulu ngabo ukuthi basinzisiwe ngathi ikhathi tonke ngato tonke ikhathi. Kusho ukuthi kuyinvo la yenta njalo it's a habit lokubathandazela nokumbonga uNkulunkulu ngabo. Kuhle nje mzalwane ukuthi ubona abazalwane baqwele enkonzweni noma bahlangene inhlito yakho iphuphume ukuthi mayelithandwa laNkulunkulu liyamangalisa, umusa waNkulunkulu uyamangalisa. Uphenzeke ukuthi umbonga ngani? Uthi ngimbonga ngani ngenxa yemusa wakhe leniuphiwe nguKristu. Ngesingisi bakhuluma ngegrace. Asesichaze ke indzaba yemusa ngoba kumbe kuyendeka kuhanze ukuthi kukhona lesingakuva kahle. Asithatha ngekuthi ukweleta imoto noma uboleke imali ebhange, wahamba uthenga imoto, wahamba uthenga iplaza, wahamba uthenga indlu, wahamba uthenga lo ufuna ukuthenga kodwa lokuyi asset. Bese sekuba khona ukuthi ungakhona ukubhadala kumbe inyanga letimbili noma letintathu khanze ukuthi vele sekufuna udliwe. Siyathi ukuthi libhange linawo emandla ekudidla into takho futhi kusemthethweni lokho ngoba phela uyehluleka kubhadala. Kodwa bangacabanga sebakushayela bathi hey siyakushayela mnumzane Dube lapha siyabona ukuthi awukhona ukubhadala. Kodwa nje sicela ukuchubekisela lesikhathi sakho ubhadale emva kwesikhashana nasokulungile nasokahle. Bakunikete igrace. Bebanawo emandla ekuthatha lendvo yakho leyo ma-assets akho bakudle. Kodwa babone ukuthi abakwendele umusa. Ngiloko ke umusa esikhuluma ngakho. Kodwa ke lapha sesiyibise kulendzaba yabazalwane. Thina phela abazalwane kwakufanele ukuthi sife siye esihogweni njengoba beside budlelana naNkulunkulu. Sive lulaka lwaNkulunkulu lungene kithi lusicinzetele noma ke nasedlule emhlabeni lulaka lwaNkulunkulu silive lolu khona esihogweni sibe nekulahlwa kwangunaphakathi. Kodwa umusa waNkulunkulu, umusa waKristu longakhokhelwa mali ngiwo lo senta sibe nebudlelwane. Kusho ukuthi kwakufanele sife, uyahlabela lomunye usasimele kufa kodwa Jesu wasifela. Kuloko ukuthi kwakufanele sibe ngilabalahlwako, umusa waNkulunkulu wasenda ukuthi sibe bantwana bakhe sesiyawuphila phakathi njengoba basho kuko lesikufunzile lapha ukuze kunelanga legcina sivetwe simsulwa sivete silungile. So ukhuluma ngaloko Paul uyabaqinisekisa labazalwane ukuthi umusa waNkulunkulu asinake ukuthi uthini, uthi lo musa uKristu leniuphiwe kuKristu Jesu. Lo musa niuphiwe kuJesu Kristu. Awutholakala ehlahleni, awutholakala etilwaneni, awutholakala kuphi kuba, awutholakala ngekusetshentelo njengoba sathi ukuthi iBhayibheli lithi umusa waNkulunkulu utholakala ngumusa, akusiko ukuthi umuntu usebenzile dikhwepha demuntu kodwa kungumusa waNkulunkulu. So lo musa lona utholakala kuKristu Jesu. Kumcoka lokuthi siconze ukuthi uKristu Jesu, hayi labanye boNkulunkulu, hayi letinye indlela. Lo musa lo lesikhuluma ngawo uKristu Jesu kuphela. Uyaqhubeka ke lapha uyabhala lo mzalwane uthi nakhona ukhuluma ngaloku Kristu verse 5 uthi kuthi nicetshiswe ngetindlela tonke kuye, enriched, nicetshiswa nikuye ngetindlela tonke ekukhulumeni konke naselwatini lonke. Angichazeke ukuthi lapha ubhalela abazalwane baseKorinte Paul ubhala esikhatsini lapho khona kwateka ukuthi
kufunza indvo lemcoka. Umuntu lofundzile kulesikhathi lapho kaphila kuso Paula beka nesisindvo noma kabe hlonipheka emangweni kuyimuntu vele lo uyabona lobonakala ukuthi indvoza njengoba nje kumbe kunesikhathi salamhla nangabe umuntu angidokotela uva noma ngabe usedibhini usedamu nje emhlangano nomakhetfa naye uyile kuyolalela nje uva nasekuthiwa uthini kodwa dokotela lapha ngemuva kuyahlonishwa lokuthi ufundzile. Uthi ke Paula nabo uthi uNkulunkulu nicetshisiwe ngetindlela tonke letindlela usawukhuluma la ukhuluma ngendaba tipo tamoya but uthi nicetshisiwe kuto tonke letindlela ekukhulumeni kanye naselwatini even in knowledge. Kusho ukuthi abasuthi ngabada labazalwane baqabanga ukuthi bona kumbe kabati lutho batibone babancane batibone bangaselutho. Usiqinisekisa nje bazalwane ukuthi njengoba senikuKristu senicetshisiwe ekukhulumeni naselulumini lonke. Ngiyathi ukuthi esikhathini lesiningi kuyaye kuthiwe kuze umuntu aqale kushumayela kufuna kumbe ayofundzela esikolweni selBhayibheli kuyinto lesesijwayele leyo. Kuhle kuyofundza esikolweni saseBhayibheli kuyavulana bazalwane kuyakuqhaqa nje ukuthi iBhayibheli lime njani nokuthi likhulunyiswa njani. Kodwa kasati ukuthi kuhlephula livi laNkulunkulu kusipho saNkulunkulu wonke lomukele Kristu bese uyathi kusiyendeka umuntu abedzakwa kule viki leliphelile asinziswe ngeweekend lephelile kodwa nimthola ashumayela livangeli leliphilako ngoba sowufunza livi laNkulunkulu sowukhuluma ngelivi laNkulunkulu imangalo lona ngoba usinziswe evikini leliphelile ukuthethebe kungoba kungumoya waNkulunkulu siyawufunza la kuwe kona lendzawo lekuba letindvo leti taNkulunkulu so naso umukele Kristu uyaqetshiswa kuto leto tindvo leto. Uthi ke ngisho nebufakazi ngaKristu Jesu uyabona sowukhuluma ngaKristu solo letindvo leti Kristu kube ngilomusa lo tholakala kuKristu uphinze ukhuluma ke ngokuthi sengiloqetshiswa ke manje ekukhulumeni naselwatini lokhu kuKristu. So uya ke ukuthi ngaKristu ke manje ngisho nebufakazi ngaKristu baqiniswa kini baqiniswa kini bufakazi ngaKristu nyalo about Jesus Christ ngoba sebakhuluma into letiphilako futhi sebacetshisiwe ngoba sebacetshisiwe elwatini phinze futhi nyalo ngoba uNkulunkulu sobasitile ngemusa wakhe sebasinzisiwe noma ke sebabantwana baNkulunkulu kuKristu Jesu. So kukholwa kwabo kwaqinisekisa ukuthi babantwana baNkulunkulu. Uthi ke khona ningetewusilalelwa nangusinye sipho semusa ngesipho nisemele kubonakaliswa kweNkosi yethu Jesu Kristu. Ngifuna ke ukukhuluma la ngicela kubuya ngikhulume kancane kumbe ngelilwimi lesingisi kuthi kuthiwani lithi li version labathi yiCEV lithi Contemporary English Version ithi now you are certain that everything we told you about our Lord Jesus Christ it is true. Kusho ukuthi uthi seninesiqiniseko ukuthi konke lesanisitshela ngako ngaKristu kuliqiniso baqinisekiswa yini labazalwane ukuthi vele kusho ukuthi lento labe bayishumayela boPaula iyaphila. Baqinisekiswa ukuthi phela sebabantwana baNkulunkulu nje ngalomusa wakhe sebayati ukuthi sebaba Kristu kuKristu two sebacetshisiwe ngekuhlakanipha nangelwadi phinze futhi baqiniswa ngalobufakazi baKristu so sebaba Kristu nyalo kabati ukuthi what he was preaching Paul kubaqinisa kulokuhamba naKristu kubaqinisa kulokuse sebabantwana baKristu so indlela lasebaphila ngayo ifakazela ukuthi bona babantwana baKristu kuthi ngikhona ningetiwusilalelwa nangusinye sipho semusa nyalo ke ngisiphike lesipho semusa kuthi neta usilalelwa ngawusipho semusa sipho semusa lesikhuluma ngaso la sipho semusa siyathi kusinziswa kodwa liphinze iBhayibheli likhuluma ngetipho tamoya leti tawuvela ngalencwadzini ku chapter 12 nabe ngingafunza ngesingisi ngoba kumbe sona sitasivetela lokuthi ngitiphi letipho tamoya lelikhuluma ngato siye kwencwadzini yabaseKorinte bekuqala sifunze khona verse 7 lapho khona kuthi so that you are not lacking in any spiritual gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. You are not lacking any spiritual
spiritual gift. Lele siswati ke aliveti lokuthi likhuluma ngetipho tamoya. Uthi ke Paula kanisweli kude lenikosele ngetipho takamoya njengoba senikuKristu senimukelisiwe letipho tikamoya. Angichaza. Na ufunza incwadi yabaseRoma ngiphindze ngifunze ngaso sona lesingisi lesi. I think ngiRoma 1 verse 11. baseRoma 1 verse 11 liBhayibheli likhuluma ngabo khona uthi Paula ngiyafisa ukufika sengifunza maye ngiyafisa kunibona khona ngitewucetulelana nani isipho samoya kuze nitewucina. Now nawufunza ngesingisi likhuluma ngokuthi unesifiso sokuthi ete nabo atoba impacta letipho tamoya atoba thandazela. Now una uyifunza kahle la uthola ukuthi Paula uzama kubatshela labazalwane ukuthi yebazalwane njengoba senikuKristu phela nini senimukelelesiwe naletipho tamoya seniqinisiwe letipho tamoya loingcwele setikhona labandleni you no longer need anisadinga ukuthi nimele ukuthi mina ngingipawula ngibuye la ngikhona khona ngite ngitonibeka tandla kuze into uqala kusebenta ngetipho tamoya setivele tikhona tiyasebenta lapho kini seninato letipho tamoya waNkulunkulu tamoya letivetako ngale encwadzini yabo baseKorinte becala sahluko 12 lapho khona lichaza khona letipho seninato letipho bazalwane. Letinvo leti ke tingitona tikhanza ukuthi kulesinye isikhathi tiyasikhathatha sibantwana baNkulunkulu khanza ukuthi asiconzi kahle ukuthi na umukela Kristu indzaba yabona indzaba yokusinziswa iphelele uNkulunkulu wenta lokunenge nasingaqonza ukuthi kwentekani na usinziswa ngicabanga ukuthi singamangala ukuthi nje thina sikubone ngoba uyamukela nje sengisimukele Kristu ugcine khona lapha kodwa na ufunza ukuthi wena kokucanjwe into wasidala lesisha ngiko Nicodemus ohamba ubuto usutalwa kanjani ubuyela esiswini samako ngeke uze uunderstand kufaka ekhathi tona letinto tamoya loingcwele ukuthi uNkulunkulu ufaka letinto dakha impact kufanana na uthola i-starter pack uyabona na uthola starter pack selicingo lukuniketa ukuthi ungakhona SMS ungakhona futhi ukuthola idata ungakhona kushaya ungakhona kutracker konke kulolicingo kulo SMS le sim card there is a lot that is there but when uthenga nje card SMS card noma ngayo 10 emalangeni wakhona ukuthi ungakhona ukuthi ungenta lokwenda so Christ ke usinika tinto letinengi nasimukela Christ tibe lapha kithi uyaba assurisha ke Paul ukuthi seninato letipho leta setinengi uNkulunkulu unikite letipho sebentani la nikhona ningamele ukuthi hey uyawubuya Paula la khona ubuya sithandazele sisebende noma ukhanze ukuthi kunalo ngoba kusetha uvela la ukuthi labanye bathi thina siba Paula thina siba Apollos Paula ufuna ba understand ukuthi konke kungaKristu kwentiwa nguKristu uthi ke lapha as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ njengoba phela Jesu bazalwane uyabuya uliqiniso lokho singakhuluma nje konke ukuthi kumnanzi kuworshipha nako konke vele siyamthanda Jesu kuhle but kufuna sathi ukuthi ngalelinye ilanga utawubuya Kristu lapho nakabuya kuyawudinga ukuthi khona sikhone ke kutilanza ngemisebenzi lesiyendile so utawukhona ukuthi uthi ke Paula naletipho sebentani into khona kucina kude kufike lekhathi lesekubuya la uNkulunkulu now ufunza verse 7 who will sustain you to the end guiltless in the day of our Lord Jesus Christ who will sustain us guiltless nguKristu asengifunze ngesiswati kuverse 8 lo lithi yena uyawuniqinisa yena bani Kristu uyawuniqinisa nani kudzimade kube ngusekupheleni nitholakale nite licala mzukwana welilanga lenkosi yethu Jesu Kristu lelanga lenkosi yethu Jesu Kristu ngiyakholelwa ukuthi ilanga lekubuya la Jesu nelanga lelifaka ikhathi kwehlulelwa lilanga lekubuya kwa Jesu ufaka ikhathi nekhlulelwa lalela ke ukuthi yena uyawuniqinisa nani kudzimade kube sekugcine nitholakale nite licala ngilapho ke seyibuya lenzaba yemusa ke manje ngoba senime enzaweni lekahle phela senginento yomusa you have received Christ ngekukholwa umusa kaNkulunkulu wabakini esikhundleni sekusinife nilahlwe nyalo ngeke nisalahlwa licala lenu ngeke lisalahlwa mzukwana Kristu abuya ngaKristu Jesu so Paul uyabaqinisa kuloko labazalwane ukuthi seni right bazalwane senimukele Kristu kungaKristu
njengoba basho ukuthi Kristu konke kungaKristu senemukele niphiwe kuhlakanipha knowledge and kukhona ukuthi ninelwimi lonke niphindze futhi nikiwe tipho tamoya loingcwele the gifts of the spirit kukini bazalwane baseKorinte futhi uNkulunkulu utanigcina aniqinise kulokukholwa ningesabi ukuthi ukukholwa kwenu kutawuphela anishodi inzawo bambelelani nje nine nite niyofika egcineni lelo suku la siyombona uNkulunkulu so utaniqinisa uNkulunkulu now asibuye kithi uNkulunkulu utasiqinisa kule ndlela sihamba kuyo side sifike kuyo ngeke kuphele endleleni ngeke kugcinweke emkhathini ngiyathi usuku lesinye isikhathi khanza kusuke sinza kusahambeke ekukholweni but live la uNkulunkulu leyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu utasiqinisa kude kube segcineni he will sustain you till the end utasiqinisa kude kube segcineni verse 9 kuyayiphetha lenza ukuthi wethembekile uNkulunkulu lo wanibitela ekubudlelwaneni nendvothana yakhe Kristu Jesu likhuluma ngebudlelwane sinebudlelwane naKristu ubudlelwane nendvothana yakhe uyathi ukuthi ubudlelwane yinvo lenjani ubudlelwane kusho ukuthi ninekubhobokelana nalowo muntu lo niyakhulumisana kune fellowship kusho ukuthi kukhona indvo lomtshela tona naye kunetindvo lakutshela tona kunekhona ukuthi niyakhulumisana niyacontactana ninebudlelwane sinebudlelwane naKristu ngiyaye ngente a very simple example ye fellowship uyabona nakunikelwa esonveni ukuthi kude indwe nemna ngoba kunikela nako kuyi fellowship naNkulunkulu siyahlephulelana naNkulunkulu what he has given us ngisoza sona leso simanga nje ngikhumbula sisebancane sibantwana esikolweni sinisifunzeke etikolweni tasemakhaya ukhanze ukuthi lelifethi leni lithengile kumbe nga5 cents wena ekhaya bakakuniki lo 5 cents awunalo le imali yalelo fethi lelo so kukhona kumnganeni kumbe lobe kaphethe esheleni esikolweni sokuthenga ambabambili so bese uyagamulela ufaka lesithupha lakazi nawe soyagamula sowuthola ke lenye ipiece that is fellowship cabanga ke nyalo uthenga lelifethi lelincane ngemadlana lonayo so ugamulela uNkulunkulu oh my God seniyasharisha linye lelifethi you are sharing with God that is fellowship so sinebudlelwane ke naKristu nyalo ukhuluma ngefellowship kubhobokelana naNkulunkulu labanako labazalwane naKristu uthi wethembe uNkulunkulu lo wanibitela ebudlelwaneni sinaleyo fellowship nendvothana naKristu indvothana yakhe sinalobo budlelwane thine bantwana bakaNkulunkulu kuhle uyamangalisa uNkulunkulu kuko konke lokho sesiyiphetha ke lenzaba lena uthini Paula kulabazalwane asiphinze siyibukise nakisi kweqala ufuna ukuthi Paula bathi labazalwane ukuthi bangumsebenti waKristu hayi wakhe njengaPaul njengoba kutawuvela kula ukuthi angisiwa Paul kungaKristu that's why akhuluma about Christ uthi nje bazalwane konke kungaKristu nikuhlakanipha ngaKristu nebudlelwane ngaKristu netipho nguKristu konke kungaKristu everything in the gospel is about Christ njengoba sibantwana baNkulunkulu kungaKristu akukho ngabishopi akukho ngesipho sakho akukho ngeband noma whatever longa ku recognize ukuthi wena kumcoka ngakuphathi kungaKristu uphinze uyafuna ukuveta ukuthi they are sustained in faith by the Lord Jesus Christ lokusenda sikhona ukuqhubeka ebazalwane ekukholwena kusho ukuthi kungoba siyakhona ukuthandaza noma kunjalo kungoba kunaKristu nguKristu lo sustainer ngiko athi ukuthi lo tani uthembekile uNkulunkulu will sustain you to the end kukholwa kwethu kusustainwa nguKristu so asibeke nje ukukholwa kwethu ukuthi utasustainer uNkulunkulu uphinze ukukhuluma ukuthi egali wait for him for his return njengoba sathi bazalwane uyabuya Kristu ngeke siyengane kuloko uyabuya asibe nako ke kukholwa ukuthi asibambelele utasustainer uNkulunkulu ate abuye kulandzala bandla lakhe uphinze uPaul uthi he wants them to know that all will end on the day of the Lord ufuna Paul ukuthi siyishintshe ifocus kungabi kubuka la kodwa kube kubuka le phambili kuKristu Jesu Kristu ukuthi ngalelinye langa kunelanga la siyodilanza khona ngemisebenzi yethu ukuthi sishumayele njani njengoba ngishumayela nje ngifundisa la ngifundzela ikuphi interest yami ngifundisela ini la siyawudilanza ngalinye la nami ngiyawudilanza njengalokho nawe uyawudilanza ngalolo kwentako phambi kwaNkulunkulu noma ebandleni ukuthi wawendani so uNkulunkulu ufuna understand Paul ufuna ba understand abazalwane they are accountable to Christ not to Paul
and konke lenzaba ayikusinzisa nayo yonke lento lena it is about Christ. Actually he's saying preaching yami was not about me but it was about Christ. Let ukuthi yonke into esiyendako esontweni noma ebandleni ibe ngaNkulunkulu. Nakhuluma ngelibandla njengoba sifundzile kulokuqala isection. Nasikhuluma ngelibandla asikhulume ngelisondvo lelithide kumbe leyo ministry noma lelo sondvo lenikhonda kulo. Sikhuluma ngelibandla laKristu. Nasikhuluma ngelibandla laKristu wonke lothide uNkulunkulu ngiyakumukela ukuthi ungene enhlizweni yami Jesu Kristu wasinziswa lo ulibandla. Ngilelo lesikhuluma ngalo. Nasikhuluma nje sihlabela sithi libandla lakuqala labusiswa. Sikhuluma ngokuthi kwakureferisha to the early church lela likhona eJerusalem. Kwakureferisha to the early church. But sina sesikhuluma ngelibandla laKristu. Everybody who is saved in the name of Jesus Christ. Now usuphinze uveta lapha ukuthi the gifts of the spirit tipota moya dichamuka kuNkulunkulu futhi setivele tikhona tiyasebenza kubo. Nalapha ke sithi vele tiyasebenza nasebandleni. Uyathi ukuthi Paula uyabaqinisa labazalwane ngoba kumbe uyabona lokuthi bahleli bamele kusafika to bagcinisa. Uyathi ukuthi kunebadlazalwane labahleli banetipho uNkulunkulu abanike dona. Bamele ukuthi kumbe umfundisi wakuphi noma loyo lokuphi uyawufika batshele noma umprofeti ukuthi wena uphiwe wena ukuthandazela abantu wena uphiwe ukufundisa abantu wena kukhona leyo into leyo lekhona ukuthi kuyawufika umgqotshwa waNkulunkulu angitshele ukuthi mina ngifuna ngendeni. Paul uyabacacisela la kusebazalwane ninayo lenzaba sebentani nawe mzalwane unako uNkulunkulu akunike kona. Unesiphiwo samoya lokufuna sisebenze akuthi ngeke kufike umpostoli omkhulu noma babe bani lomkhulu asho ukuthi wena ke sophiwe lo shangako ukuthi uNkulunkulu ufuna kumsebenze nayo. Lo mnye usha ngekuvangela kungathi njena ngawulapha edolobheni uyashumayela hamba oshumayela ubidele lokho. Lo mnye usha ngekunakekela abantu nje labahluphekako kuthi ukhanze kusinanake nje kangaka but yena uyafa ngaloko kuyamhlupha lo mnye uhlushwa kuthandazela abantu uhlushwa kuthandaza lo mnye uhlushwa kuqala emabandla. There is a lot that God angithi lo msebenzi vele wakhe sine nje lamhlabeni sibakho. It is all about Christ. Yebo singabuka ukuthi kungekuthi ngibe nekhaya kodwa ekugcineni kwako konke ulamhlabeni ngokuthi utofeza inzandvo yaNkulunkulu. So tipo taNkulunkulu sedvele tiyasebenza. Labanye bayasebenza asisubambana ke bazalwane kodwa akasikhutsatana. Ngiyayithanza indlela yaPaula lapho ukuthi Paula uyabakhuthaza ukuthi seninako hambani yosebenza. Nawe mzalwane hamba uyosebenzisa sipho sakhe. Le tipo uphinze kuyasho ukuthi they will be there ade abuye Christ. Tipo taNkulunkulu utaba khona ade abuye Christ. Angichaza mzalwane ukuthi noma ungashona wena noma ungedlule emhlabeni uNkulunkulu tavusa lo munye. Le tipo kube tiphela nebantu ngasetaphela ngoba phela nathi siyi generation lefikile nje nyalo ngema 1950s qincumbe abantu lasebakhona nyalo ba after 1940 but bantu baqale kuphela lemuva ngabe setaphela le tipo. So uNkulunkulu solo uyadibeka. Now kuvetani ke ngaNkulunkulu? Kuveta uNkulunkulu he is faithful to keep us firm till the end. Utasicina kude kufike egcineni. Phinze futhi kuveta ukuthi uNkulunkulu nguye lo sente sakuceba kuKristu. Uphinze kuyasho ukuthi sinebudlelwane kunaye sibidelo ebudlelwaneni naye Kristu called to his fellowship with his son. Ngiyakholwa ukuthi le live laNkulunkulu selikuqinisile mzalwane kokuthi uyini wena. Ngasho kuphinze nje ukuqinisa ukuthi wena usinzisiwe usaye kufeni soyokuphila ngokunaphakade. You are under grace. Kwesibili uphiwe ukuhlakanipha nekhona kwenta tindvo nokuqhaza lo le live kulifunza nje ulive kuselithina awudingi ukuthi uze kuBible school uzuqale kulifunza nje ulive. Lesi iBhayibheli uqala ukuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu. Lwadi litholakala ngekwadi uNkulunkulu wena umadi uNkulunkulu. So bazalwane sesinako ungadoubt ukuthi wena udesipho saNkulunkulu samoya unaso silapha kuwe sebenza uyasikhuthatha Paul. Phinze futhi ungasabi ukuthi awuwa ikholweni khona vele ama challenges ekhona kodwa beka lithemba lakho uNkulunkulu and he will sustain you until the end. Ngiyafisa ukuthi sichubeke simsebenzele uNkulunkulu silibandla. Sisetha ufunza ke nyaka ukuthi uthini ke Paula uba ucinisa abazana ukuthi ninginaka nine asingeneni ke manje sisebenze. Ngiyakholwa ukuthi kulokulandzelako utawukhona ukuthola ukuthi sekwendekani ke Paula sowuchazani ke manje uNkulunkulu sowuchazani ke kuleti inkinga leti khona kuleli bandla laseKorinte. Njengoba ibhalo libandla laseKorinte nelibandla lamuhla nathi siyathola letinye inkinga leti nakungasitotonke inkosi yemsa kayisibusisa sithandazeni. Baba lengcwele siyalibonga live lakho lesesidlile ukukhuluma ngalo kithi siside
sikhona Nkosi kubeka lithemba lethu kuwe, siconze ukuthi sibakho, sibitwe nguwe under grace and siphiwe tipho asisebente uNkulunkulu and you will sustain us till the end. Wena njengaNkulunkulu sicela konke lokhu ngokukholwa nokuthemba egameni laJesu. Amen.